ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai le vekule hey Donald Trump awangin India chu kan buai chho tu tul maya ti chonin jet engine US lamina min pek turang chi te pokha US hian in an ti top mai te pok an ringa jet engine India boina le abe bomi Fredia na ron zika eng poni sela kanan chi arange India hian scientist le engineer thiam tak tak nga le ma se jet engine rin tlak tak ala siam thailo ti kan hria rocket engine te chu asiam thiam loi boxi satellite te pokap chuakin ral thuam danga po athiam na asang viau to ma se jet engine puitling a puitlin theitlat lo a chan le wang te le abe bom kan bi chiang do na ni kan soitran maing kumsanga zakwa somruk pakhada khana masaberatan India fighter jet HF-24 Marut chu alo tho chuak ve to ti masa ila he fighter hi German engineer Karteng design ni in hal le company dang thok khowin an siam ani ole kan kaltui main online games manga poisa hlo theina bejili hi lo mel khiat vero le tuna hian Sunny Leon le Bengali superstar Nusrat Jahan te ponan khel mek ani in register kan ching sangkha za som pakati sign up bonus idong theyani ti chuanin minimum deposit a cheng za hi deposit ve angaya bejili hi phone pay Google Pay le bank transfer mangin athun zom thei ani in sign up khanin promote code train reach 18 100% welcome bonus om ani I join khan zathum kha itlem theya ti chuanin offer thatak tak om bok ani ti chuanin zaruk somruk paruk weekly reload bonus oma give fee 16 million hu LED TV tablet le smart suit te po om bok ani bejeli game si download lak comment section lama kampina in sign up khan zani za som nga le zathum som nga kha idong theyani ti chuanin in register ra sang kha za som pakati bonus idong thei ngal don ani download link chu comment section lama kampine UK CM engine HF-24 Maruti za somli pasari vel siam ania kumsang kha zakwa somri panga a choltir anni a engine kha achak lova ri aya muang subsonic bakin athok theilo India kut chuaka chhal ni ma se 100% India kut chuaka ni lo jet engine na tho dan tlang pui India in jet engine rin tlak tak asiam theilo chan thetiam tur chuan jet engine na tho dan tlang pui hret masak ve angaya toite in atlang pui chau han soi masa ila British scientist ro pui Sir Isaac Newton Khan namna force action low omin chu mizat sia namlet the force reaction a in siam thin ti alo muchuaka Newton law of motion na apathum na ni in Newton third law of motion anti hello hi fighter jet le rocket te in nga na ani Isaac Newton wangin rocket le fighter jet te a om kan ti theyang fighter jet khuchuana nozila trang boruak saletuk mai chak zita lo chuakin force nei tamzong action hi kilonewton 19 lo ni ta se he force epzong hian he force za sia hi a in siama ale zonga he force in siam hi newton an reaction ati chu ani he reaction force hian fighter jet chu malama atho tirani he reaction force namlet to force si fighter jet a chuan dry draft santi after banner man nuwa trust in siam zati what trust anti after banner chu fighter jet ti chak thut na ani jet engine hian peng poimo tak tak panga ane ya air intake boruak lo hiblu tu compressor boruak lo nem mukvak tu combustion chamber jet fuel le boruak lo ti kang tu boruak sa takina phu vir thei khol le exhaust nozzle boruak salutuk lo chuana te anni compressor turbine le combustion chamber te hi alhomin gas generator emo core anti air intake hian jet engine chunga boruak lo hiblu tin ati chemuanga ti chet mon lo chona chuak le wat dona man tangkaya harsa dona ni cyclone thina taka telut ang te pon mitha ila chu thli chaklu tuk chu air intake hian a lo ti muanga ni boruak chemuang chu compressor a lutin heta hian nasa takin nem muk compress le ti satalo ni ya boruak chu nem muk le ti sat chiamani chuan boruak a om oxygen gas chu akang du bik le he boruak nem muk le satak mai hi combustion chamber a lutin jet fuel ne na impola akang banta ani he boruak kang alhi adot le a om turbine a alut phei le a boruak sa takchon turbine chu rangmang khengin awa phutir ta chiamani turbine hi air intake nen inzomin turbine vir hian air intake chu ceiling fan angin awa virtir le chong ani after burner mangin
combustion chambara hian jet fuel tam zok lu tira ni chuan fighter jet nozzle atangin boruak satak force nei tam le zuala chuak theita a chu chuan trust na sa zok asiam ta ani Kaveri engine program chu India could chuak ve liu jet engine engine to GTX 3714 u chu kumsang hazakwa somsari pasaria siamania DRDO nuaya gas turbine research establishment GTRE te siam ni in ani hian Bengaluru wa amun puile laboratory te anneya anuwa at sidang te po an siam nualani kumsang hazakwa somret paruka khan India Defense Ministry chuan DRDO chu jet engine siam phalna apeya kumsang hazakwa somret pakwa a Cabinet Committee on Security CCS in he project hi pompui ve in sum apeta a GTRE bok chu a boipui tu turati ani Kovel fighter jet tam takin an man GEF 404 engine le Eurofighter Typhoon in aman Eurojet EJ 200 engine te po Elpavetur engine siaman tuma LCA te jasa man turati kha ani GTRE Sarkar Company Laboratory le private company te po telin an boipui ta a Kaveri engine chu an siam ta a avain pakwa an siama ako ringot pali an siam bok Russia le India voi tam takte sani azavain dakar sangthum zani chuang te sani Kaveri engine hian dry thrust kilonewton som nga vela pechuak theya wet thrust kilonewton som ko borvel chu a pechuak thei bok mase hi fighter jet tan chuan ala niam dova UCAV gatak drone lian an mantum ni in navy drone danga te po mantum na a ombok India chuan French company Safran chu kumsang ni som pasaria khan Kaveri engine project a atho puya India jet engine siam tura thokho thei company le factory a thatok lova abula tangin sum tam tak senga din chho chau angaya India chun sum se na hau take mai ti in kum ni vel an thodun nuwa an thodun na atitopa Safran atang hian thil tam tak ero an zir chuak ve tho ani Kaveri engine program chuan ngai tha a lo chho tariawa anuwa muang changa boipui chun zom mani eiruk na le sum in dailo na chu boina lian tham an niya Kaveri engine mason chaklo dana thirin India chung kumsang ni pariata khan te jas fighter jeta American engine man atituta ani Kaveri engine hi atra spec chu the ngai to in a retinal lian da utlatani asiam na material fulo da uwangani GEF 404 engine hi kezi sang khat somthum panga vela ritaniya Kaveri engine hi kezi sang khat za somriat velan ritni in kezi za somli panga velina rit zo kani Eurojet EJ 200 engine po hi kezi sang khat bor vela rit ani kezi za in Kaveri hi arit zok jet engine a chun kezi linga le ka rit zok po hi apoi ve thei zang zok si in hek engine pani te hian Kaveri a in trust an siam chok tam zok bok Kaveri engine hi a hlo cham ta thak ti na ero anilo tuna hian ti changtlun bel mek zel ni in kum enge moza thuna chuan fighter jet a alaman tlak ngei thei tur thu GTRE chuan an soi tunai ama so na po mu tura nual mai jet engine a India nu fual chan abul berachun India hian atum tok lo ati theyani sarkar company public sector a India in hatli tukhi a fu lo bok sarkar nuaya chu an ngai angama in elna atlem eiruk na le politics sia alo vereng bok nen hengte hian maso na adal train Kaveri project po khan a khuna mamoza sum adong lo fo ramdang engine an le hian Delhi tlanga tu te emo chuan an ho sakpa thur ti te po soyawm thina chu wangin siam lova leidu tu po an tam hle thin rengani hei wanghian India thona engine siam konga thokho thei company le factory ba ka jet engine test na turte awm thatok lo ta rengani Kaveri engine po hi wansang test high altitude test ti turin Russia phurzi angai ani technology lama chun jet engine lama India boina chan diam ber chu a core IE compressor turbine le combustion chamber a le jet engine ti chak thut na afterburner lama hian ani adanga po maso na tura la tamrualin alang sarzual te kan han soyani compressor siam nan hian titanium thir le thir dangin pol alloy te manangaya zang boxi salituka po kang theilo ani angaya atok chawin uluk min thir chu pol kuala siamangaya akhir hle hi India har satna pakhat na ani jet engine chung salituk kang le fen lova thei tur afterburner rin tlak siami India har satna ani ri bok Kaveri engine atangin hei hi achiang ani an siam thiam lo ni lovin rin tlak tak an la siam theilo zo single crystal super alloy har satna hei hi akhana soi tham mani
thir lam chi ho metal chunga hian thil te tak te atom chu se big nein omze nei takin a in rem khoma atom te in rem khom chuan brick shape te cube shape te le adang dang a siama he se pakati crystal lattice santi crystal lattice tam takin zom khom chuan crystalline structure a siama crystalline structure tam tak hoilam in anga in zom khom mi grain an ti le zela grain tam tak in zom chuan thir metal chu a siama ni grain pani hoilam in anglo anin to na lai hi grain boundary an ti ya thir lam chi ho chaklo na lai ani ta ani grain boundary hi thir atui theina chan thira fan theina chan le den vak vaka thira phek theina chan te zinga mi ani jet engine chunga hiam boruak nekna na satak nei le satak Celsius degree sang khazanga atanga sang khazaria borvela sa oma heti khopa sa le nekna na sataka po tui lo tur le fan mai lo tur thir jang boxi man angai ta ani hei taki ahar sa mai ani entir nan tungsten thir hi Celsius degree sang thum zali vela atui chawa ma se arit lituka ake olsama aman ato bok jet engine a man si ani lo hetiang bokin thir dang tui har na zong jet engine a man tlak chuang lo ani nickel le thir dang polin super alloy an siam ta a nickel super alloy hi uluk in an song bol ko le fe a song bol dan process si akhirin a thui le ani chuti me ya siam zung chi ani lo an be fe nuwa an ti fu chuan single crystal alloy lo chuak ta ani voi tam tak ti chin te ti sual te angai hei wanghian sumpo a hek lo theilo nickel super alloy an song bol chiam khian a chung crystal lattice te chu shape sang le chi sang ni to lo vin chi khat chau an lo ni ta a grain boundary a lo om ta lo ani hetiang thir chi sang impola siam grain boundary nei lo hi single crystal super alloy an ti ya single crystal super alloy hi thermal barrier coating TBC manga thuam le te angai bok chumi nuwa turbine blade le combustion chamber tan te man ani chau thin heti chung hian a chem dai tu emo cooling system thatak a om te langai thawani tundin muna India hian single crystal super alloy hi asiam ve to thowa ma se ala thatok lo ani an siam dan process ala changkang lo de bok achunga kan soi single crystal super alloy siam tur hian science peng rang heng thermodynamic lumna chet vel dan le ni phungzirna fluid mechanic boruak toile toi hu chet vel dan le ni phungzirna aerodynamic boruak chet vel dan zirna solid mechanic thil sakhat ni phungzirna thir lam chi song bol dan zirna le material science te hi apoimo tak zeta heng science peng poimo ate hian India hi du thu samin ala sang lo bok heng science peng poimo te hi a theory satli hria ta tok lo ramdang mi thiam te pon a theory chu an hre ataka apply thiam tura thuk taka advanced level a hriat thiam angai tlatani Indian mi thiam te thluakin a phalo po ni big chi alovin sarkar atanga thlop na a om that tok lo awanga azirna lam le research lam kan urtok lo wang te po ani ve bok material science physics chemistry le engineering in pol ani bera thil object and material chungril in siam dan le ti danglam thei dan zirna poimo takani India chun engineering a po computer mechanical civil electronics le adang te kan urzoka material science lama mithiam tak an natlem do chu baka thir lam chi song bolna metallurgy lama India ala sang lutuk lo bok single crystal super alloy siam dan hi India hian tun hnaya athiam chauti theyani du tu samin ala thiam lo he thiam na mang hian after burner mang lo chi dry cavalry engine po an siama tunaya cavalry 2.0 ti in he engine ti chak chho zel tumna po a ombok India hian turbine blade compressor le combustion chamber rin tak le tlotur siam ala har sadri ani asiam thiam lo ni lovin rin tak ala siam thiam lo ani zo kumsom thum chuang be nuwa cavalry engine po jet engine puitlinga an la siam thei lo wani ya a hau tak dan tur zia chu kan suang tu thiamin ka ring eng poni sela India hi kan ro pui chho via wa amaro cha chaklo na hi kan nei vele zelani politics thaloina a ngong te po ani ve ni